अहानबदा मरुओइबा पाव Chief Minister N. Birenda Unified Command gi Power Sino Sinatrabadi Makhal Kayagi Khongjang Changsin ba Horagani Haina Khwairaman Kaital Nupi 𝐿𝐾𝐍𝐈𝐏𝐻𝐷𝐿 Phongdokre Manipur gi Sanaroi Singh Jiribamda Asaba Lamda Haina Hanaba Training Piba Athubada Horagani Haina Youth Affairs and Sports Minister Govindas Konthozamna Haikre Amadi Kuntratarit Suba National Games da Fencing da Bronze Medal Laurakiba Saikom Nancy Rose bu Harautayamna Okre Notice Windona Sandokter ba Nungtelgi Pau Asibo Biding Tabiriba Pumna Makpu CHAPLINA MAISNAM na Ikongona Kramzari Hauzik Pau Sandok na Pizari Hauzik Thokliba Lamdam asigi Lan asi Athuba matamda Loishnabagi Amatang Ngairaba Pambaidi Chief Minister N. Birenda Unified Command Sinaraba Matamda Khak Ngamgadabana CM da Unified Command Sinabagi Damak Khongjang Changsin ba Horagani Haina Khwairaman Kaital Nupi 𝐿𝐾𝐍𝐈𝐏𝐻𝐷𝐿 Phongdorakli Wafam Masingasi Nungtil Manipur Press Club ta Paumi Singa Unabada 𝐿𝐾𝐍𝐈𝐏𝐻𝐷𝐿 ki General Secretary Asem Nirmalana Haikibani Mahakna Makatana Haikibada Chingi Mafam Singda Lo Chalaiba Ngamlamdaba du Tengnopalgi More Yauna Mafam Karada Security na Mathau Tauba Ngamlakpa Simak Thagatningaini Pendaba amadi Tauhaningba Kaya Laibagi Miyamna Iho amadi Kolau Kaya Laurabasu Apaba Thabak Taurakpa Matamdadi Thagat Patabani Hauzik Lamdam asigi Oiriba Fibam asigi Nakai Sengba Solution Laknabagi Damak Security Advisor Oiriba Kuldip Singhna Pairiba Unified Command asi CMN Birenda Sinaraba Matamda Lamdam asi Hanagi Punsida Hanjillakani Maramasina Athuba Matamda CM da Unified Command Sinabiu Miyam nasu Chief Minister da Unified Command asi Pinaba Punna Kholau amadi Khongjang Changsin Minarasi Loinana 𝐿𝐾𝐍𝐈𝐏𝐻𝐷𝐿 Khongjang Changsin ba Horagani Haiki Akoina hana pendabadagi Kholau loinana Lengak Mapuni haiduna Laujagi ba Khongjagi ba Oiba taragasu Lengak na kari mathabak kharadi tauri habase mami kharadi uthi Moreda SDPO anan laikhidraba matungda Lengak na lokalati ba khongthangsing aduna ngarang Moreda chatkidaba relini habase mayek sen na akoina khangjaba ngam Adugi mathakta akoina mu haijaningba se hanadagi hongna akoi nupi kaithena Warron truck se akoi support tawraga laksagi bani Warron truck ta amuk lengak na su khongthang lokalapgi mami hojik may sengdoraki ukrulda ngarang makta da su nahan makta da su chula chakbu da su mapam kharada OP destruction akoi uzai akoi na khanjari badi hojik article 355 ase akoi gi CM da tasing namaki thamabra Unified Command gi chairman se akoi gi CM da tasing namaki laitrabala laitre masi kuldip na oina paire haiba taba taragadi athuba matamada Lana se loishanana bagi kulai oina loge masi lan se loishanana ba ohen ge haiba tata ragati akoi gi CM se Unified Command gi chairman se ohenana ba akoi gi khola oiba machali local lai bus step sing asida mangonda chairman gi Unified Command gi chairman gi power se laita ragati hena khongthang domangna angamba changda local agadi athuba matamda lana se loishanani habate akoi gi wakal da thajai aduna hojik aikoi pumna magna Unified Command gi chairman se kuldip se lothok piu kuldip tagi lothoga aikoi gi CM da sinabiu habase masi aikoi miyan holawam henjaningi aduga local lagi bathabak sing asigi mami sing asina sodena makki aikoi gi CM na masi athuba matamda solution korakani habase aikoi na thajai Works and Youth Affairs and Sports Minister Govindas Konthozam ngarang Jiribamda chatuna district aduda paikhatliba chawkhat thaurangi thabak sing haktengnana yengsinkhre yengsin khongchet aduda PHED Minister L Susindro BJP Manipur Pradesh ki General Secretary K Sarat Kumar Singh Jiribam AC gi MLA Mohammad Achabuddin Moirang AC gi MLA TH Santi Patso AC gi MLA Sapam Keba Lamlai AC gi MLA Ibomcha amadi atai mari leinaba officers sing yauke
Matam kuina semludraba jiri tipaimuk lambi hauzik semliba mafamsing hakthengna chatuna yengsinkhi. Ngasi jiribam thadoktringay ayuktasu jiribamgi Vidyanagarda leiba sports complex amadi inter-village road sing yengsilamkhi. Yengsinba loiraba matungda Minister Govindas Konthozamga jiribamgi paumi singa unaba amada mahakna hai ngarang makhoi Silchar airport ta thunglaba matungda kasarda khundariba manipuri singa unaduna wari watai sanakhi haiki aduga ngasi jiribam thadoktringay ayuktasu jiribamgi Vidyanagarda leiba sports complex yengsinki Chief Minister gi meeting makada yengsinkiba aduda infrastructure gi awatpa khara leiri haiki Hana Yas Office Jiribamgi Superintendent Amana from Pairambadu Hauzik Post Creation Tauduna DYSA Amana Puhale Haiki Jiribam District Asi Asaba Weather gi Matung Inna Manipur ge players sing Jiribam District ta acclimatization sports ki training piduna sports ki lamda hena mai pakpa puraknaba hotnari haiki Aduna masigi matangda CM da report ama piduna athubada thabakta onthoknaba hotnaragani haina paungmisingda phongdokhe mahakna makata na haikibada JT Road March ki mamangda koilas thaduna loishillagani haina so phongdokhe Manipur ki economy fagalan sahaba taragade honorable chief minister ge wakanda jiribam amusum more sida koi khara concentrate tawale na darkar taba aduna walahuriba अखोगी इंफ्रास्ट्रक्चर सिंग डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर ओइजरगसु याम नौना ओइबनिना अवत अपा मयाम अमा लेबा इंफ्रास्ट्रक्चर सिंग से असि यंगसिननबा मिनिस्ट्रियल टीम अमा चेयरमैन अदुगा ऑनरेबल एमएलए सिंग अखोय म्याम से थाजिन बिरकनि जिरिबाम से लाखन बिबने अखोय से जिरि तिपाय मो रोसिमुसु अखोय यंगजरे पोर्शन नमदि यामना वर्किंग सीजन सिदा अखोय अथु मतम द लोइसिन मंगमगनि हाइबगी थाजब अमा लेजै अदुगा वलहौरिबा इंफ्रास्ट्रक्चर सिंग सिसो न्यूली क्रिएटेड डिस्ट्रिक्ट सिंग गी इंफ्रास्ट्रक्चर सेमबटपगी प्रोग्राम दा अखोय हापलगा सेमननबा ऑनरेबल Chief Minister Wakalonda lebi manina koi report ama submit tawkanda implement kayama koi na santi tek lakpaga koi propang mane haibagi setpa thajaba ama honorable Chief Minister lebi gudi matumina koi mafamsida lakse 𝐌𝐀𝐍𝐴C gi MLA Thangjam Arun Kumar na ngasi ahanba tangkaki oina ACAC gi ningol kunthra romda fisakon yenthokre ngasi chingmairongda leiba MLA gi yumda fisakon asi genthokpagi thauramda hai miyamna lengaki asigumba scheme ama lakpa matamda scheme adubu tanaba tanbadagi madugi khudong chaba sing adu lawba ngamde government ki thabak khaktamak ngaiduna lei lengaki thabakti akaknaba oibana fangnaba hotnabada yamna wai loinana Thabak taunaba hotnabada sangasu changi maramasina isa isana sinfam ama leinaba hotnabana hena kanagani haina phongdokhe mahakna makha taraduna lengaki maikaidagi pirakliba fisakon asi ningthina sizinaduna masigi kanaba lobihau haina phongdokhe masigi position yang dia kadabani kendusigi chonam kadabani aduna kunna hona minaraga amatu wakalonda Porque son los miles y nada más vamos a soportar una verdad que nos sacó una vez en nuestra nada donde me decía eso que yo iba de cada vez que yo iba a hacer de el río de los miles y nada más río que no te van a hacer que pesar que nada es nada yo no puedo hacer nada más no voy sistem dulu itu dia no hay que hacer todo lo que nada así que con familia me la con aquel de no hay ya va a ver cómo sería Gender-based violence and medical legal care for survivors, victims of sexual violence haiba hiramda launching awareness program ge thauram ama Directorate of Family Welfare Services Manipur amadi State Health Society and HM Manipur na sinduna Not AOC da Leiba Hotel Imphal gi conference hall da pangthokre Thauram aduda Health and Family Welfare Minister Dr. Sapam Ranjan, Health and Family Welfare gi Commissioner Pradeep Kumar Jha, National Health Mission Manipur gi State Mission Director Dr. Somorjit Ningombam, Family Welfare Services ki Director Dr. Laikhuram Tomchak Khuman amasung Social Welfare Manipur gi Director Ngangom Utamna Athoiba Mithung Singh oina saruk yakhi. Thauram aduda Health Minister Dr. Sapam Ranjan hai Chief Minister N Birena CMHT gi scheme launch tawduna kanagumbana narakpa matamda miyamda sel changhandana ba hotnari
CMHTꯒꯤ scheme asi lakpadagi miyamda kanaba kaya phanghalle hidak langthaksing loina lemna piba ngamdrabasu generic medicine phanghanduna makhal makha kyagi laina singda sizinaba hidak sing ahongba mamalda phanghalli haina phongdokhi Gender based violence haiga mayam na kaman poka phaglang phawbase nupi da angang da otpa du khaktang uiya nupa da su tho e haibasi phandaba leidi nupa sen phoksadaba natraga magi physically ana handicap oiram draga su oiraba masung ibam jadana leira kanda nupi sina wamalakpadagi sen thum imungi kusalakpada wamalakpadagi tati tawai tawidana mayama ningba kaina wakhal nuaitana wakhal leina ga leina leiba mayama su leidi adu nattaba hojik marginalized group akhoi male female sida chanba yadaba transgenders moi jingsina thengnariba sexual violence moi jingsina thengnariba physical violence psychological violence ibu baba yama su lei aduna angangi case la agadi karena section diba report of yade sexual violence da adu sexual assault da report of dragadi pokso ekti matungina angang sudan di ngai lei ha aduga pokso si gender neutral oiba ekamani timaga mayam khambio angang ga mari leina bala agadi juvenile justice act se khajitang refer to bi hoba pokso act se khajitang refer to bi hoba ma matau tani Amaromda Social Welfare gi Director Ngangum Utam Nahai psychological amadi economical violence asi miyamda thokdaba natte psychological violence ki evidence leitabana Canada matau karamna approach tawgani haiba khangde maramasina awareness program ama piba mathau tai gender based violence asi nupi angang da khak thokpa natte nupa singda amadi marginalized group singda su adumak thengnei minor singda thokpa rape amadi sexual violence ki case asi pokso gi makhada chali kanagumba angang amada asigumba thodok thokpa leirabadi angang adugi imung manungna report tawdrabasu angang adubu lying liba doctor aduna report tawgadabani karigumba doctor aduna khangna report tawdrabadi doctor adu jail da changba yana lei haina su phongdokhe Our endeavor is to make sure Prazazi free medicine yari magi loina piba ngamde adu piba akoina government ki central store dagi piri ba hidak sing do jaga jaga yaw yamna kopna yenjanduna yawansi hadana khanjari ba wakhal do Prazadu dagi yari paisa sangda hidak ibiri ba doctors me under appeal tawjinin bali request tawjinin bali it is a service to our people chama piba hidak tu patta da thangbiyawi chama piba hidak tu pa humpu da thangbiyawi chama piba hidak tu pa kunsa da thangbiyawi ma ki efficacy handabanati scientifically test tawbani aduna ina appeal tawjinin bali generic medicine gi hidak si so khara yari malki prescribe to bina magtai doctors consider appeal tawjari but it is for our people for our own people yamna effective way hidak scientifically proven Kuki nupi ama masak khangdaba singna haukiba July 3 nomaina kaptuna hatkibagi matangda CBI gi team ama lakna 𝐻𝐸𝐸 ꯊꯧꯅꯥꯎꯖꯝ ꯂꯩꯀꯥꯏꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯗ ꯇꯠꯇꯅ ꯋꯥꯍꯪ ꯄꯥꯎꯍꯪ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯑꯊꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯂꯦꯞꯀꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ 𝐻𝐸𝐸 ꯊꯧꯅꯥꯎꯖꯝ ꯃꯈꯥ ꯂꯩꯀꯥꯏ ꯃꯩꯔꯥ ꯄꯥꯏꯕꯤ ꯂꯨꯞꯀꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯊꯣꯉꯥꯝ ꯀꯣꯝꯕꯤꯔꯩꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ngasi 𝐻𝐸𝐸 ꯊꯧꯅꯥꯎꯖꯝ ꯂꯩꯀꯥꯏ ꯀꯝꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯇꯤ ꯍꯣꯜꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯄꯥꯎꯒꯤ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯃꯗ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯁꯤ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯂꯗꯨꯅ ꯀꯣꯝꯕꯤꯔꯩꯅ ꯍꯥꯏ ꯖꯨꯂꯥꯏ 9ꯀꯤ ꯑꯌꯨꯛ ꯄꯨꯡ 9 ꯈꯔ ꯍꯦꯜꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯁꯛ ꯈꯪꯗꯕ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯃ ꯁꯛꯈꯪꯗꯕꯁꯤꯡꯅ ꯅꯣꯡꯃꯩꯅ ꯀꯥꯞꯇꯨꯅ ꯍꯥꯠꯂꯝꯂꯕ ꯃꯇꯨꯡ ꯁꯤꯁꯨ ꯅꯤꯁꯥ ꯅꯤꯀꯦꯇꯟ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯍꯨꯟꯗꯣꯛꯇꯨꯅ ꯊꯅꯝꯕ ꯑꯁꯤ ꯀꯅꯥꯅ ꯀꯔꯤ ꯃꯔꯝꯒꯤ ꯍꯥꯠꯂꯤꯕꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯂꯩꯀꯥꯏ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯀꯅꯥꯃꯠꯇꯅ ꯎꯍꯧꯕ ꯈꯪꯍꯧꯕ ꯂꯩꯇꯦ ꯀꯅꯥꯅ ꯀꯔꯤ ꯃꯔꯝꯒꯤ ꯍꯥꯠꯂꯝꯂꯤꯕꯅꯣ ꯈꯪꯗꯕ ꯂꯩꯀꯥꯏ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ CBIꯅ ꯋꯥꯍꯪ ꯄꯥꯎꯍꯪ ꯆꯠꯊꯔꯛꯂꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯑꯊꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯂꯦꯞꯀꯗꯕꯅꯤ ꯂꯩꯈꯤꯗꯕ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯂꯪꯂꯥ ꯂꯪꯖꯤꯟ ꯊꯤꯖꯤꯟꯕꯗꯤ ꯐꯩ ꯃꯤꯍꯥꯠ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯈꯪꯍꯧ ꯎꯍꯧꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯗ ꯋꯥꯍꯪ ꯄꯥꯎꯍꯪ ꯇꯧꯕꯗꯤ ꯄꯥꯝꯗꯦ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯆꯍꯤ ꯅꯧꯔꯤꯕ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏ ꯑꯅꯤ ꯑꯦꯟꯊꯣꯅꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯕꯤꯅꯥꯁꯀꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯁꯨ ꯑꯁꯨꯝꯅ ꯊꯤꯒꯠꯄꯤꯕ ꯄꯥꯝꯃꯤ ꯊꯤꯒꯠꯄ ꯇꯥꯔꯕꯗꯤ ꯅꯥꯀꯜ ꯑꯃꯠꯇꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯤꯒꯠꯄꯤꯒꯅꯨ ꯅꯥꯀꯜ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯊꯤꯒꯠꯄꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯀꯣꯝꯕꯤꯔꯩꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤ
ꯇꯧꯗ ꯀꯥꯏꯅ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯉꯥꯡꯕꯤꯅ ꯈꯣꯠꯄꯤꯅ ꯇꯧꯕꯤꯔꯦ ꯍꯪꯕꯤꯔꯦ ꯊꯤꯒꯠꯄꯤꯕꯗꯨꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯗꯤ ꯑꯩꯅ ꯃꯌꯥꯝ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ ꯑꯗꯨ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯊꯤꯒꯠꯄꯤꯔꯤꯁꯦ ꯏꯟꯊꯣꯏꯅꯤ ꯑꯗꯩ ꯑꯕꯤꯅꯥꯁ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯂꯩꯈꯤꯗꯕ ꯃꯇꯥꯡꯗꯨꯗꯁꯨ ꯑꯉꯥꯡ ꯑꯅꯤꯗꯨꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯐꯝ ꯈꯪꯗ꯭ꯔꯤꯕꯅꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯊꯤꯒꯠꯄꯤꯕ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯍꯦꯟꯅꯁꯨ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯂꯣꯏꯅ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯩꯝꯇ ꯇꯥꯡꯕ ꯎꯅꯤꯡꯕꯁꯨ ꯂꯩꯇꯦ ꯏꯔꯥꯡ ꯐꯂꯥꯡꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯩꯝꯇ ꯌꯥꯎꯗꯦ ꯊꯤꯒꯠꯇꯦ ꯉꯁꯤ ꯐꯥꯎꯗ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯎꯍꯧꯕ ꯈꯪꯍꯧꯕ ꯂꯩꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯖꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕ ꯇꯣꯏꯅ ꯊꯤꯒꯠꯄꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕꯁꯦ तसेंग हायबदा इमानी तगनगी मरमदी कोई तसेंग खंगलगा सेंग पाउगी मरक थतना अटेनबा ब्रेक अमतंग लौमिनासी ब्रेक की मतुंगदा म्यामबो अमुका हना तराम नौचरी माखाताबा पाउसिंग पिजरी नेशनल गेम्स मणिपुर दा पांगथोकपा मतमदा फुबाला वाटर सप्लाई दगी सानरुई सिंगी थकनबा इसिंग पिरंबा अदो ngasidi चिंग्या दगी इसिंग चेनबा लेपखिबना लोकताक पातगी पंप सिजिनदुना इसिंग चिंखतलगा ओइना पीरे हाइरे अदुम ओइनमक लोकताक पात की इसिंग यामना कंगबना जेसीबी सिजिनदुना खरा तौथरबा मतुंग इसिंग चिंगनबा होटनरी थौरांग असिना खुंजा सिंगदा थकनबा अमदी सिजिननबा इसिंग मरांकाइना फंगहनबा याना लेरी GP Women's College Imphal की प्रिंसिपल ओइबगा लोइनना DMU के स्कूल ऑफ सोशल साइंसेस की डीन ओइरंबी प्रोफेसर तंफासना राजकुमारी बो फेयरवेल पीबगी थौरम अमा पांगथोक्रे कॉलेज असिगी टीचर्स फोरम न सिंदुना लाइब्रेरी हॉल दा पांगथोखिबा फेयरवेल गे थौरम अदुदा डॉक्टर M विद्यासागर HOD फिजिक्स डिपार्टमेंट लोइनना वाइस प्रेसिडेंट स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ GP वुमेन्स कॉलेज अमदी एसोसिएट प्रोफेसर मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट H रोमिना गेस्ट ऑफ ऑनर ओइना अमदी टीचर्स फोरम गे प्रेसिडेंट डॉक्टर अकोइजम निर्मला देवी ना प्रेसिडेंट ओइना सरुक याखे एग्जाम सेल स्कॉलरशिप सेल वुमेन सेल अमदी ओजा सिंगना अचंबा खुदोल तमदुना अरोइबा बिदाई पीखी थौरमगा मरी लेनना कॉलेज असिगे प्रिंसिपल ओइरंबे प्रोफेसर तंफासना राजकुमारी ना पुकनिंगी वारोल पीरदुना हाइखिबदा कॉलेज असिगिदमक थबक थौरम तौनबा होटनबदा सपोर्ट तौबिरखिबा सिंगबो थागतपा फोंदोखे माखाताना लाकदबा प्रिंसिपल सिंगसु मतेंग पिनदुना नुपी सिंग खक्तगी ओइना लेरिबा अरिबा कॉलेज असिबु अवांगबा थाकता पुखतपिरकपा ओइशनो हाइना ताइबंग मपुदा थौनिजरी हाइखे I have been in the college for the past, I think, 43 years. I started my career in 1981. I did actually also work I did that in Falda. But the DPC of me and I also have a Yaudana, they get them, and I didn't come so Amogana, they get some my hair till today. And like it's been a very long and very pleasant journey from 81 till today. And the last part of my service career from 2018 till today I have been district working as a principal. Because when I joined as a principal in 2018, that was the time when Manipuri University was also established. थौबाल डिस्ट्रिक्ट की SP सचिदानंद सोइबम MPS पु खंगहौदना ट्रांसफर थोखिबा अदुगा थाखिबा अदुगा राकेश बलवाल IPS पुना थौबाल SP ओइना थाजिलकपगा लोइनना मणिपुर पुलिस हेडक्वार्टर दा ngarang चार्ज सिनखिबागा थौबाल डिस्ट्रिक्ट की मसिंग यामलबा मियामना DC थौबाल की ऑफिस दा थोमजिनख्रे ट्रांसफर ऑर्डर कक्ट्रिबा फाउबा हल्लरoi हाइदुना मियामना DC की गेट दा फमजिनखे ngarang ayuk manipur police headquarter da thawbal SP gi charge launakre haibagi pau hek tanabaga nungtil pung ani rom tabadagi thawbal district ki maikai kayadagi masing yamlaba miyam thoklaktuna thawbal mela ground amadi khangabok da punki
ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯏꯔꯥꯡ ꯑꯗꯨ ꯂꯥꯛꯁꯤꯟꯅꯕ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯄꯨꯂꯤꯁꯀꯤ ꯑꯍꯦꯟꯕ ꯐꯣꯔꯁ ꯆꯪꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯍꯣꯠꯅꯈꯤ꯫ ꯇꯨꯡꯗ ꯊꯧꯕꯥꯜꯗ ꯅꯧꯅ SP ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯥꯛꯈꯤꯕ ꯔꯥꯀꯦꯁ ꯕꯜꯋꯥꯜꯁꯨ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯑꯣꯐꯤꯁꯇ ꯐꯝꯂꯝꯂꯕ ꯃꯇꯨꯡ DC ꯊꯧꯕꯥꯜꯒꯤ ꯑꯣꯐꯤꯁ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯕ ꯆꯪꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯄꯥꯎ ꯇꯥꯅꯔꯛꯄꯗꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯥꯏꯀꯩ ꯑꯅꯤꯗꯒꯤ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯇꯨꯅ DC ꯊꯧꯕꯥꯜ ꯒꯦꯠꯇ ꯊꯣꯝꯖꯤꯟꯈꯤꯕꯅꯤ ꯑꯃꯗꯤ DCꯒꯤ ꯒꯦꯠꯇ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯍꯥꯏꯋꯦ 102ꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤ ꯇꯪꯈꯥꯏ ꯊꯤꯡꯖꯤꯟꯗꯨꯅ ꯂꯩꯈꯤ꯫ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯤꯕ ꯃꯩꯔꯥ ꯄꯥꯏꯕꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏ 10 ꯈꯪꯒꯠꯇꯨꯅ DC ꯊꯧꯕꯥꯜ ꯑꯍꯟꯊꯦꯝ ꯁꯨꯕꯥꯁꯀ ꯎꯅꯗꯨꯅ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯅꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ DC ꯊꯧꯕꯥꯜꯒꯤ ꯒꯦꯠꯇ ꯐꯝꯖꯤꯟꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯑꯗꯨ ꯅꯨꯃꯤꯗꯥꯡꯋꯥꯏꯔꯝ ꯄꯨꯡ 5:30 ꯇꯥꯕꯗ ꯍꯟꯅꯈꯤ꯫ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯃꯩꯔꯥ ꯄꯥꯏꯕꯤ ꯑꯃꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯄꯗ ꯍꯥꯟꯅ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯝꯕ SP ꯁꯆꯤꯗꯥꯅꯟꯗ ꯁꯣꯏꯕꯝꯕꯨ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯃꯐꯝꯗ ꯊꯥꯈ꯭ꯔꯒ ꯅꯟ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯑꯃꯕꯨ SP ꯑꯣꯏꯅ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯑꯁꯤꯗ ꯊꯥꯖꯤꯜꯂꯛꯄ ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯕ ꯉꯝꯂꯣꯏ꯫ ꯃꯩꯔꯥ ꯄꯥꯏꯕꯤꯁꯤꯡꯗꯤ ꯍꯤꯟꯗꯤ ꯏꯪꯂꯤꯁ ꯈꯪꯕꯁꯨ ꯅꯠꯇꯦ, ꯆꯝꯅ ꯂꯩꯖꯕ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ꯫ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯂꯨꯔꯕ ꯇꯥꯟꯐꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯣꯟ ꯐꯥꯎꯅꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃꯕꯨ SP ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯝꯕꯤꯌꯨ, ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯋꯥꯊꯣꯛ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯂꯣꯟ ꯐꯥꯎꯅꯗꯕ ꯃꯤꯁꯛꯇꯤ ꯊꯝꯕꯤꯒꯅꯨ ꯍꯥꯏꯈꯤ꯫ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯃꯩꯇꯩ ꯅꯨꯄꯤꯅꯤ, ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯍꯩꯖꯕꯁꯨ ꯅꯠꯇꯦ, ꯍꯤꯟꯗꯤ ꯂꯣꯟꯕꯁꯨ ꯍꯩꯖꯗꯦ, ꯏꯪꯂꯤꯁ ꯂꯣꯟꯕꯁꯨ ꯍꯩꯖꯗꯦ, ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯔꯝꯗꯝꯁꯤꯒꯤ ꯏꯔꯩꯆꯥꯁꯤꯒꯤ ꯂꯣꯜꯂꯤ ꯐꯥꯎꯅꯖꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯨꯔꯕ ꯇꯥꯡꯐꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒ ꯋꯥꯔꯤ ꯋꯥꯇꯥꯏ ꯁꯥꯟꯅꯖꯕꯗ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯒꯗꯕ ꯑꯃ ꯈꯜꯂꯒ ꯊꯝꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯈꯣꯡꯖꯪꯅꯤ꯫ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯌꯥꯡ ꯃꯆꯥꯗꯤ ꯊꯝꯕꯤꯒꯅꯨ, ꯂꯣꯟ ꯐꯥꯎꯅꯕ ꯉꯝꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯒꯤ ꯏꯔꯥꯡ ꯄꯔꯥꯡ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒ ꯋꯥꯔꯤ ꯋꯥꯇꯥꯏ ꯇꯥꯊꯣꯛ ꯇꯥꯁꯤꯟ ꯇꯧꯃꯤꯟꯅꯕ ꯌꯥꯕ ꯑꯃ ꯊꯝꯕꯤꯌꯨ ꯁꯤꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯔꯀꯥꯔꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯕ꯫ ꯑꯗꯨꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯁꯤ ꯇꯧꯕꯤꯒꯅꯨ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯌꯥꯅꯤꯡꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯊꯧꯕꯥꯜ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯅꯨꯄꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯀꯩꯊꯦꯜ ꯏꯃꯥ ꯏꯕꯦꯜꯁꯤꯡ ꯌꯥꯎꯅ ꯂꯩꯀꯥꯏ ꯂꯩꯀꯥꯏ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯅ ꯇꯤꯟꯗꯨꯅ ꯃꯐꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯩꯖꯔꯤꯕꯁꯤ꯫ ꯀꯨꯀꯤ ꯃꯤꯂꯤꯇꯦꯟꯠꯁꯤꯡꯅ ꯃꯩꯇꯩ ꯈꯨꯟꯗ ꯅꯣꯡꯃꯩ ꯑꯃꯗꯤ ꯕꯣꯝ ꯀꯥꯞꯁꯤꯟꯕ ꯃꯇꯝ ꯈꯔ ꯂꯦꯞꯂꯨꯔꯕ ꯇꯨꯡꯗ ꯉꯔꯥꯡ ꯑꯌꯨꯛ ꯄꯨꯡ 10 ꯔꯣꯝ ꯇꯥꯕꯗ ꯕꯤꯁꯅꯨꯄꯨꯔ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯀꯤ ꯐꯨꯕꯥꯂꯥ ꯃꯅꯤꯡꯗ ꯆꯨꯔꯆꯥꯟꯄꯨꯔ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯀꯤ ꯂꯧꯕꯨꯛꯀ ꯇꯥꯏꯅꯕ ꯃꯐꯝꯗ ꯅꯣꯡꯃꯩ ꯔꯥꯎꯟ ꯀꯌꯥ ꯀꯥꯞꯁꯤꯜꯂꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯗꯨꯗ ꯂꯧꯕꯨꯛꯇ ꯊꯕꯛ ꯁꯨꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯃꯤꯄꯥꯏꯕ ꯄꯣꯛꯅꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯉꯔꯥꯡ ꯑꯌꯨꯛꯇꯒꯤ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯐꯣꯔꯁꯁꯤꯡꯅ ꯍꯥꯏ ꯀꯦꯅꯦꯜ ꯃꯊꯛꯇ ꯂꯧꯕꯨꯛꯇ ꯊꯕꯛ ꯁꯨꯕ ꯆꯠꯄ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯊꯤꯡꯕ ꯊꯝꯗꯨꯅ ꯊꯕꯛ ꯁꯨꯕ ꯊꯤꯡꯈꯤ꯫ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯇꯨꯡꯗ ꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯅ ꯅꯣꯡ ꯀꯥ ꯍꯦꯟꯅ ꯃꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯄꯗꯒꯤ ꯐꯧ ꯌꯩꯍꯧꯅꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯧꯕꯨꯛꯇ ꯏꯟꯖꯤꯟꯅ ꯂꯧ ꯌꯩꯕꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯀꯟꯅ ꯆꯠꯊꯈꯤ꯫ ꯑꯁꯨꯝꯅ ꯀꯟꯅ ꯊꯕꯛ ꯁꯨꯅꯔꯤꯉꯩ ꯆꯩꯔꯛꯇ ꯅꯨꯡꯊꯤꯜ ꯄꯨꯡ 2:15 ꯔꯣꯝ ꯇꯥꯕꯗ ꯕꯣꯝ ꯑꯃ ꯂꯧꯕꯨꯛꯇ ꯀꯥꯞꯁꯤꯜꯂꯛꯈꯤ꯫ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯐꯕꯗꯒꯤ ꯑꯁꯣꯛ ꯑꯄꯟꯗꯤ ꯌꯥꯎꯍꯧꯗ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯅ ꯂꯧ ꯁꯨꯔꯤꯕꯁꯤ ꯗꯥꯎ ꯌꯦꯡꯕꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯁꯨꯅꯕꯅꯤ, ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯐꯣꯔꯁꯁꯤꯡ ꯃꯔꯣꯜ ꯀꯌꯥ ꯂꯩꯔꯕꯁꯨ ꯀꯨꯀꯤ ꯃꯤꯂꯤꯇꯦꯟꯠꯁꯤꯡꯅ ꯀꯥꯞꯅꯤꯡꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯅꯣꯡꯃꯩ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯕꯣꯝ ꯍꯦꯛꯇ ꯀꯥꯞꯄꯒꯤ ꯑꯊꯤꯡꯕ ꯂꯩꯇꯦ꯫ ꯅꯣꯡꯃꯩ ꯀꯥꯞꯄ, ꯕꯣꯝ ꯄꯣꯈꯥꯏꯕ ꯃꯈꯣꯜ ꯇꯥꯔꯕꯁꯨ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯄꯔꯁꯅꯦꯜ ꯑꯃ ꯐꯥꯎꯕ ꯂꯥꯛꯇꯨꯅ ꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯗ ꯃꯤꯄꯥꯏꯕ ꯂꯩꯇꯅꯕ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯊꯧꯒꯠꯄꯒꯤ ꯋꯥꯍꯩ ꯑꯃ ꯐꯥꯎꯕ ꯍꯥꯏꯔꯕ ꯂꯩꯇꯦ꯫ ꯀꯅꯥ ꯑꯃꯠꯇꯅ ꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕ ꯂꯥꯛꯇꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯕꯤꯁꯅꯨꯄꯨꯔ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯀꯤ ꯐꯨꯕꯥꯂꯥ ꯍꯥꯏ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯗ ꯍꯥꯡꯂꯤꯕ ꯔꯤꯂꯤꯐ ꯀꯦꯝꯞꯇ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯏꯟꯃꯦꯠꯁꯤꯡꯗ ꯏꯟꯗꯤꯌꯟ ꯑꯥꯔꯃꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯦꯛꯁ ꯁꯔꯚꯤꯁꯃꯦꯟ ꯑꯦꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯁꯟ ꯐꯨꯕꯥꯂꯥꯅ ꯅꯤꯡꯊꯝꯒꯤ ꯐꯨꯔꯤꯠ, ꯖꯔꯁꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯕ꯭ꯂꯥꯡꯀꯦꯠꯁꯤꯡ ꯈꯨꯗꯣꯜ ꯇꯝꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯇꯨꯡꯗ ꯁꯨꯅꯨꯁꯤꯐꯥꯏ ꯑꯞꯄꯔ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯃꯥꯔꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯗ ꯍꯥꯡꯕ ꯔꯤꯂꯤꯐ ꯀꯦꯝꯞꯇ ꯆꯠꯇꯨꯅ ꯃꯐꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯏꯃꯨꯡ 13ꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯗ ꯐꯤꯔꯣꯜꯁꯤꯡ ꯚꯣꯂꯨꯟꯇꯤꯌꯔꯁꯤꯡꯒꯤ ꯈꯨꯠꯊꯥꯡꯗ ꯈꯨꯠꯁꯤꯟꯅꯈꯤ꯫ ꯑꯥꯔꯃꯤꯅ ꯀꯔꯤ ꯃꯈꯥ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯕ ꯂꯩꯕꯒꯦ ꯍꯪꯕꯗ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯀꯔꯤꯁꯨ ꯋꯥꯠꯇꯅ ꯄꯤ, ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯈꯣꯏ ꯌꯨꯝꯗ ꯍꯟꯕ ꯄꯥꯝꯃꯤ, ꯆꯥꯔꯁꯨ ꯆꯥꯗ꯭ꯔꯁꯨ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯌꯨꯝꯗ ꯍꯟꯖꯒꯦ, ꯌꯨꯝꯗ ꯍꯟꯕ ꯌꯥꯗꯅ ꯃꯈꯣꯏ ꯔꯤꯂꯤꯐ ꯀꯦꯝꯞꯇ ꯑꯁꯨꯝ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯂꯣꯏꯕ ꯇꯥꯔꯕꯔꯥ, ꯁꯤꯔꯁꯨ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯌꯨꯝꯗ ꯁꯤꯖꯒꯦ, ꯌꯨꯝꯗ ꯆꯪꯕ ꯌꯥꯅꯕ ꯁꯤꯟꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯃꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤ꯫ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯋꯥꯐꯝꯗꯨ ꯇꯥꯔꯒ ꯇꯞꯅ ꯇꯞꯅ ꯏꯔꯥꯡ ꯐꯔꯛꯀꯅꯤ, ꯃꯇꯝ ꯈꯔ ꯉꯥꯏꯈꯤꯁꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯥꯔꯃꯤꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯄꯥꯎꯈꯨꯝ ꯄꯤꯔꯝꯈꯤ꯫ ꯆꯍꯤ 4ꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗꯒꯤ ꯀꯤꯗꯅꯤ ꯑꯅꯤꯃꯛ ꯐꯦꯜ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯗꯥꯏꯂꯥꯏꯁꯤꯁ ꯇꯧꯔꯒ ꯍꯤꯡꯂꯤꯕꯤ ꯂꯥꯏꯇꯣꯟꯖꯝ ꯑꯕꯦꯆꯅꯨ ꯆꯍꯤ 19 ꯀꯩꯅꯧ ꯊꯣꯡꯈꯥ ꯃꯃꯥꯡ ꯂꯩꯀꯥꯏꯗꯒꯤ ꯑꯅꯥꯕꯒꯤ ꯃꯇꯦꯡ ꯑꯣꯏꯅꯕ ꯀꯪꯂꯩꯄꯥꯛ ꯅ꯭ꯌꯨꯁ ꯇꯦꯡꯕꯥꯡꯂꯨꯞ KNTLꯒꯤ ꯊꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯅ ꯐꯨꯔꯤꯠ ꯐꯤꯔꯣꯜ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯨꯄꯥ 50,000ꯒꯤ ꯁꯦꯟꯐꯝ ꯑꯕꯦꯆꯅꯨꯒꯤ ꯍꯤꯗꯥꯛ ꯂꯥꯡꯊꯛ ꯂꯩꯕꯗ ꯃꯇꯦꯡ ꯑꯣꯏꯅꯕ ꯇꯦꯡꯕꯥꯡ ꯄꯤꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯇꯦꯡꯕꯥꯡ ꯑꯗꯨ
ꯂꯥꯏꯇꯣꯟꯖꯝ ꯑꯕꯦꯆꯅꯨꯅ ꯊꯃꯣꯏ ꯁꯣꯛꯅ KNTLꯒꯤ ꯊꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯗ ꯑꯁꯨꯝꯅ ꯄꯥꯎꯗꯝ ꯄꯤꯔꯛꯄꯗꯒꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯇꯦꯡꯕꯥꯡ ꯑꯗꯨ ꯄꯤꯈꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯆꯍꯤ 4 ꯀꯤꯗꯅꯤ ꯑꯅꯤꯃꯛ ꯐꯦꯜ ꯑꯣꯏꯗꯨꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯊꯋꯥꯏꯇꯕꯨ ꯍꯤꯡꯂꯕꯗꯤ ꯈꯟꯗꯨꯅ ꯏꯃꯥ ꯕꯕꯥꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯖꯔꯝꯕ ꯂꯧ ꯏꯪꯈꯣꯜꯁꯤꯡ ꯑꯩ ꯂꯥꯌꯦꯡꯕꯗ ꯂꯣꯏꯅ ꯌꯣꯟꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯑꯩꯅ ꯇꯥꯏꯕꯪꯄꯥꯜ ꯊꯥꯗꯣꯛꯇꯨꯅ ꯆꯠꯈ꯭ꯔꯕꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯌꯨꯝꯐꯝ ꯃꯆꯦꯠ ꯑꯁꯤꯃꯇꯪꯗꯤ ꯄꯤꯛꯂꯤꯕ ꯏꯅꯥꯎꯅꯨꯄꯥꯒꯤ ꯈꯟꯗꯨꯅ ꯊꯝꯅꯤꯡꯏ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯊꯃꯣꯏ ꯁꯣꯛꯅ ꯄꯥꯎꯗꯝꯂꯛꯄꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕꯤꯅꯕ KNTLꯒꯤ ꯊꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯗ ꯍꯥꯏꯖꯔꯛꯄꯗꯒꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯇꯦꯡꯕꯥꯡ ꯑꯗꯨ ꯄꯤꯈꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯂꯥꯏꯇꯣꯟꯖꯝ ꯑꯕꯦꯆꯅꯨꯒꯤ ꯑꯅꯥꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯉꯝꯕ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ KNTLꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯑꯥꯄꯤꯜ ꯇꯧꯔꯛꯂꯤ꯫ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯏꯆꯥꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯈꯤꯕ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯏꯁꯣꯔꯅ ꯕꯣꯔ ꯄꯤꯕ ꯑꯣꯏꯁꯅꯨ꯫ Special Summary Revision 2024 ꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯆꯠꯊꯔꯤꯕ Systematic Voters Education and Electoral Participation SVEEP campaign-ꯒꯤ ꯁꯔꯨꯛ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯉꯔꯥꯡ ꯊꯧꯕꯥꯜꯒꯤ ꯆꯥꯎꯌꯥꯏꯃ ꯍꯥꯌꯔ ꯁꯦꯀꯦꯟꯗꯔꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯗ ꯚꯣꯇꯔꯁꯤꯡ ꯋꯥꯈꯜ ꯇꯥꯍꯟꯅꯕꯒꯤ ꯑꯦꯋꯦꯌꯔꯅꯦꯁ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯑꯃ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ District Election Officer Thaubalgi Lamjing Makhada SVEEP campaign- gi Nodal Officer Thaubalna sinba awareness program aduda Chawyaima Higher Secondary School gi Principal M Muhindro Thauram aduda SVEEP gi District Nodal 𝐾𝐿𝐿𝐾𝐍𝐿 Resource Person oina wa ngangkhi Awareness program aduda Sri Shar Singh ERO BDO Thaubal Konsam 𝐿𝐾𝐍𝐿 Singh District SVEEP Nodal Officer Thaubal amasung Prakash Singh AERO SDC saruk yakhi Thauram aduda 𝐾𝐿𝐿 Singh District SVEEP Nodal Officer Thaubal amasung Prakash Singh AERO SDC Thaubal AC na Resource Person oina wa ngangkhi Handak Gawada Pangthokiba Kuntra-8 Suba National Games 2023 da fencing gi oina Manipur represent tawkibi 𝐶𝐈𝐾𝐲 Nancy Rose Devi na bronze medal laurakhibada pukning thogatpa oina Rising Union Club Khangabok Part 3 Makha Lekai na sinduna harau tayamna okpagi thauram pangthokre 𝐶𝐈𝐾𝐲 Manau Singh amadi 𝐶𝐈𝐾𝐲 Ongbi Indrani Devi gi machanupi 𝐶𝐈𝐾𝐲 Nancy Rose Devi na medal laurakhiba ase aikhoi khudingmakki mingchat purakpada nattana yamna chauthokchaningaini mahaki tungi career dasu masidagi henna chauba achievement sing fangba ngamba pinabiba oirisanu haina wangangkhiba singna haiki Panbayabadi handakta Manipur Fencing Association na sinduna Sai NARC Tagyal Pata Chathakiba Taramapan Suba Governors Cup State Level Fencing Championship da Senior Category da Bronze Medal amadi Junior dana Gold Medal laurakhibani Mamang dasu Tashkent Uzbekistan da pangthokiba Asian Fencing Junior and Cadet Championship 2022 dasu Silver Medal laurakhibini Aroibada maru oiba pau sing amuk pisari Chief Minister and Birenda Unified Command gi Power Sinau Sinatrabadi Makhal Kayagi Khongjang Changsinba Hauragani Haina Khwairaman Kaithal Nupi Longmai Salupna Phongdokre Manipur ge Sanaroi Singh Jiribamda Asaba Lamda Haina Hanaba Training Piba Atubada Hauragani Haina Youth Affairs and Sport Minister Govindas Khonthausamna Haikri Amadi Kuntra-8 Suba National Games da Fencing da Bronze Medal laurakhiba 𝐶𝐈𝐾𝐲 Nancy Rose pu harau tayamna okre Matang esta hoziki oinadi Northeast Window gi Manipuri pau loisinjare meeting tabiriba pumnamakpu CHAPLINA MAISNAM na khurumjari